নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰিংকু ঠাকুৰে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ টপ আছাম ইউটিউব চেনেললৈ। এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছ সকলো ঠাইতে বিয়পি গৈছে, যাৰ ফলত এতিয়া বলিউডৰ পৰা জলিউডৰ এক্টৰসকলে সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে সকলোকে সতৰ্কতা জাৰি ৰাখিবলৈ আৰু ঘৰতে থাকিবলৈ এইকেইদিন পৰামৰ্শ দিছে বলিউডৰ এক্টৰসকলে তথা অসমৰ এক্টৰসকলে। গতিকে ৰবি শৰ্মাৰ পৰা অক্ষয় কুমাৰলৈকে সকলোৱে সজাগতা বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে এটা বিশেষ ভিডিঅ' এটা চাওকচোন। গতিকে কিনো কৰোনা ভাইৰাছৰ বিষয়ে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে চাওক। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আহক ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सलमान खान। पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अब अपील ये है, ये जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा। ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काहे कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना? ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जानें बच रही हैं, सैकड़ों जानें बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये प्लीज, दरख्वास्त है। थैंक यू। घर पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे, और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ। बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफ़र से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है ये? क्या मानसिकता है? क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब, बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है। लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है। हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस,
कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा। ना सिर्फ खुद जीतेगा, बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है। बैज ऑफ ऑनर क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए। इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझिए। नमस्कार। নমস্কাৰ, মই প্ৰস্তুতি পৰাশৰ। এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াব বিচাৰিছো। এতিয়া এটা শব্দই মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সকলোৱে শুনি আছে, COVID-19, যিটোক আমি সচৰাচৰ কোৱা হয় কৰোনা ভাইৰাছ। এই ভাইৰাছটোৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছো ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। চাইনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এই ভাইৰাছটোৱে মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। অলপতে ভাৰতবৰ্ষতো কেইবাজনো পৰ্যটকৰ গাত এই ভাইৰাছটো আহিছে বুলি আমি শুনিছো। আৰু অতি নৰ্মেল ভাইৰাছতকৈ এটা বৃহৎ আকৃতিৰ ভাইৰাছ, এইটো আমি সকলোৱে যদিও গম পোৱা নাই, এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব বা গম পাব। এই ভাইৰাছটো বতাহত নাযায়, এই ভাইৰাছটো হাতত চুলে যায়, উশাহত যায়। গতিকে আপোনালোকে যিখিনি প্ৰিকশ্যনাৰী নিজৰ সাৱধানতা যিখিনি আমি অৱলম্বন কৰিব লাগে সেইখিনি অৱলম্বন কৰক। আৰু একেবাৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে আপোনালোকে ভয়াক্ত নহ'ব, নাৰ্ভাছ নহ'ব। যদি কাহ, চৰ্দি, জ্বৰ, অত্যন্ত মূৰৰ বিষ আপোনালোকৰ হৈ আছে, অকণমান সচেতন হৈ থাকক। যিকোনো অপৰিচিত বা বাহিৰৰ ঠাইত যেতিয়া আপোনালোকে যাব, যদি কাৰোবাৰ লগত হাতৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে, হাতখন ধুবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিছুমানে কৈ আছে যে চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগে, চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু পৰাপক্ষত নৰ্মেল আমাৰ খাৰ চাবোন যিটো থাকে, চাবোন বা হেণ্ড ৱাছেৰে হাতখন ধোৱাটো বেছি শ্ৰেয় হ'ব। 10 মিনিটৰ মূৰে হাতখন ধুই থাকিব। এই হাতৰ যোগেদি এই ভাইৰাছটো বেছি সংক্ৰমণ হয়। যদি আপোনালোকে কাৰোবাৰ ওচৰলৈ গৈছে বা কাৰোবাৰ লগত হাতেৰে আপোনালোকে হেণ্ডশ্বেক কৰিছে বা সংস্পৰ্শলৈ আহিছে, সেইখন হাত আপোনালোকে মুখত, নাকত, চকুলে নিদিব। সেইকাৰণে কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে যিখন মাস্ক পৰিধান কৰিব পৰা কথা ওলাই আছে, এতিয়া বজাৰত সেইখন মাস্ক যথেষ্ট বেছি দামত বিক্ৰী কৰাৰো প্ৰচেষ্টা চলিছে। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি চাফা ৰুমাল আছে, সেই ৰুমালখনক 4টা ফল্ড কৰি সেই ৰুমালখনে আপোনালোকে নিজৰ মুখখন ঢাকিব পাৰিব। আৰু হাতখন ধুই থাকিব। চকু, কাণ, নাকলে আপোনালোকে হাতখন নিনিব, মুখলে হাতখন পৰাপক্ষত নিনিব। 10 মিনিটৰ মূৰে আপোনালোকে হাতখন চাফাকৈ ধুই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কাপোৰ কানি গৰম পানীত যিমানখিনি পাৰে, আমাৰ যিটো আগৰ অসমীয়া প্ৰথা আছিলে, আমি গৰম পানীত কাপোৰ দিয়ে আমি পৰিধান কৰো। গৰম যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ হাই হয়, এই ভাইৰাছটো নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰে। যিমানেই আমি গৰম টেম্পাৰেচাৰত থাকিম, বডিটো সিমানখিনি আপোনালোকে ৱাৰ্ম কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সেই গৰম টেম্পাৰেচাৰত ভাইৰাছটো নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰে। গতিকে গৰম পানীৰে কাপোৰখিনি ধুবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত যাতে ঘৰলৈ আপোনালোকে সোমাই প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে অন্ততঃ হাতখন ধুই ঘৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। জোতা চেণ্ডেল বাহিৰত খুলি আহি ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু এই ভাইৰাছটো মেটেলত বেছি সময় থাকে। এইবোৰ ফেচবুক, ইউটিউব বা বিভিন্ন মিডিয়ামতো প্ৰচাৰিত হৈছে। কিমান সময়লৈকে, মোবাইলত বেছি সময়লৈকে থাকে, প্ৰায় 48 ঘণ্টা থাকে বুলি কোৱা হৈছে। কাপোৰত থাকে অলপ সময়লৈকে, হাতত থাকে 10 মিনিট সময়লৈকে। গতিকে সেই 10 মিনিটৰ মূৰে যদি হাতখন আপোনালোকে ধোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে এই ভাইৰাছটোৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আপোনালোক আঁতৰি থাকিব পাৰিব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি, ভয়ত আপোনালোকে বেছি পেনিক নকৰিব। কাৰণ এই ভাইৰাছটোৱে প্ৰতিৰোধ যিটো আমাৰ ক্ষমতা থাকে, যদি শাৰীৰিকভাৱে আমি সবল হওঁ, তেতিয়াহ'লে এই ভাইৰাছটোৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতা আমাৰ ভিতৰত থাকে। গতিকে সুস্থ খোৱা খাদ্য খাওক, সুস্থ হৈ থাকক, সুস্থ মনেৰে থাকক আৰু সুস্থভাৱে এই কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা নিজকে